kanjani? Oh, inkosi yasemachunwini ezweni lasemdukuzweni eMoyi River. Impela bekunomoyana singawuzwa kahle ebowusidida. Kodwa ke nje angiyibonga inkosi yamaqadi ukuthi isifikile yakwazi ukucacisa kahle okade kusicashele ibika impela ifakazelwa na induna yayo yabeka ukuthi inkosi inyanga yezulu yayinikwe yiphi indawo. Siziboneleke induna engazi noma unduna nkulu wayo inkosi noma ubani, kodwa ichazile kahle indawo kwasicacela kahle konke. Ngaleyo ndlela ke sifisa kubonga kakhulu kuShembe ngoba besidideke kakhulu ukuthi ngabe kwenzekani. Sesithanda nokuphatheka kabi nasenhlizweni, kodwa sifisa ukubonga kuShembe ukuthi ayilungise kahle indaba yakhe, kucace kahle ukuthi okukaShembe ikuphi phakathi kwalendawo eyanikwa uShembe enikwa inkosi yamaqadi endala. Baba, ngingabeka ngithi kukhona izizukulwane obaba bahambe la emhlabeni bebabaza uShembe, kodwa kukhona izizukulwane eziba nenhlanhla yokuzalwa efana nathi namakhosi lawe besinawo laphana, inkosi yamaqadi nenkosi yakazwane nenkosi yakabhala kanye nenkosi yasemachunini leyimi. Nabantwana bakaNkulunkulu abafundisi noma kade bengebaningi nebandla likaShembe nengudlungudlu nabakhokheli namakhosazana akade embalwa. Ngibone into engilokhu ngazalwa futhi ecishe ifane nalento engiyibone ngoJanuary lapha eKhenani. Lokho engikubone namhlanje ke kodwa kungithusile kangoba kuthe noma kukhethwa amatshe ngazibona ngiwomncinyane ozelwe, ngangalifuna ukuthatha elikhulitshe ngoba ngizibone ngizalwa. Ngaleyo ndlela ngichaza ukuthi kukhona isizukulwane esithandwayo uNkulunkulu nobaba bathandwa, kodwa lese siyithi ngifikelwa ukwesaba ngoba yonke into esukele kuNyazi lwezulu iyashintsha. Sekuqala into yomqalo wendlela futhi iphelele. Angazi ukuthi lento ingethusile. Mina ngifikelwe usizi ngabakhumbulo obaba, ngabakhumbulo omkhulu, kodwa ngase ngicabanga ukuthi abayibona ngalento engiyibonayo ngoba ababonanga ukuqalwa kokubekwa kwetshe. Lokhu ke okungithusa kakhulu engazi noma kongifikisa nezulwini noma mhlambe, kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi uNkulunkulu ngomthetho usesiphosile ezulwini. Yebo baba. Hayi, sibonile lapha inkosi iqala SIVIVANE. Isiqala ngogogo. Amatshe. Amatshe akade yasifaka ubhoko phakathi. Nkosi yami, yebo. Namatshe. Hayi. Kuyisifundo, kodwa kungesona isifundo sasemhlabeni lokho esibe sikubona. Kuyisifundo sasezulwini futhi baningi abafihleliwe le nto kade siyoyibona lapha, ngoba into engiyiqaphelile kakhulu ukuthi inkosi lesiyilandelayo iyaqaphela kakhulu izinto futhi ngomthetho iyasifundisa ukuba sibona abantu basemhlabeni ngabe siyafunda ngempela kuNyazi lwezulu, kodwa ngoba sabantu basemhlabeni angazi ngizwa ngishaya uvalo. Lezi zinto ekade ngiyibona nje laphana, inkosi icela koNkulunkulu bayo, icela ukuthi sicela ukususa lesi SIVIVANE lapha ngalesi sizathu, sisisa kwenye indawo ngalesi sizathu. Icela ukuthi futhi siyacela ukuthi singalinyazwa nabazohamba kulomgwaqo, sicela bengalimali. Kuyinto engazi ukuthi ngayibeka ngiyithini, kodwa into enzima kakhulu, into enzima kakhulu, akuyona yasemhlabeni lento.
Busisi. Babamkhulu wawuwedwa uqala lesivivane. Asazi noma senza ngakweni masisigudluze kodwa siyacela kuwena ukuthi siphe amandla kusigudluze. Sibe kule ndawo okuyona namhlanje sikususile lapha sibikala. Sicela ke usiphi inhlanhla kungabe ukulahla kwethu masenzile kodwa usithande njalo. Siyabonga ke babamkhulu ngoba konke okusha komntazi athi aqala kuthina basebuhleni. Abanye abakazi usikuphi isivuvane thina sesisazi. Sicela ke nawo usebenzisa lo mgwaqo ubamvikele. Ungabe ukususa uqala babamkhulu lokwesikwenzayo. Kodwa sicela ukuthi saqhubeka umsebenzi babamkhulu. Sicela babamkhulu benathi njalo umkhulu ilanga nisibheke. Kunyanga izulu nisibheke. Babuthi ngona makhosi nisibheke. Namhlanje siyasuka lapha asuke ngokuthanda. Sesizama ukwenza usiko siyabona nayo inembuzi iyajabula. Kube isibusiso kuwena kube isibusiso nakuthina. Sesithi basiye entabeni ke bese sidlula amatshe inkatha senza la ngaphezulu bese sidlula sibika la bese siyaphumula la. Awusabelele mfundisi Ntombela. Dumasiya ye
entabeni Standards. Sibengeza undaba ezithu. Njengamakhosi esizwe. uShembe wayezekini. Ngikubonile lokho ngoba ibuzile ukuthi apha amakhosi kufuna ehlambulula amatshe emva kwabafundisi. Ngase ngishawa olunye uvalo lapho ngoba ngibonile ukuthi impela njengoba usho nje uShembe weze emakhosini. Mhlawumbe indaba ezethu ngiphulule nje ungakukhuthaza uthini amakhosi uma eyobuka lokho kumabona kude uthi mhlawumbe ikakhulukazi akekho bengasazwile oyinkosi yesizwe noma bisipho ukuthi ukhona udaba lemngcele. Oludaba olithinta into umuntu oyinkosi noma abe kuliphiswe bekufanele ngabe kwayizola amakhosi amaningi alalela. Kunjalo. Lesi sigameko ngabe siwafica khona. Mhlawumbe futhi indaba ezethu ukuphawula kakhulukazi akekho umuntu oyinazaretha ongena umphakathi womuzi noma abe ukuphi owakhela uShembe. Kodwa sithole isixwayiso amaNazarethe noma umphakathi wakuleli yazo ube nenhlahla enkulu. uShembe ukhuluma into angakaza ayikhulume ukuthi akafisi umuntu omphakathi athathe into kaShembe. Athathe into kaShembe. Mhlawumbe indaba ezitha kulokho mhlawumbe ukwenaba ngoba uxwayisi umphakathi awungadlalele intweni kaShembe. Ngoba ucizelele ukuthi impela umphumelo walokho yithu Nkosi yami. Mhlawumbe ukuxwayisa indaba ezitha njengenkosi yesizwe ngoba abanye bagcina bengazi ukuthi umuntu osuke
engaphakathi kuloyo muzi umphakathi ezenaphuma kulo kunjalo akekho ngewona umphakathi mhlawumbe abanye bayadideka babona ukuthi mase kuphelile ngomphakathi ongeyona nje umphakathi shuthi uyinto engelutho ungowase ngadokodweni lapho kusuke kukhona umuzi kaShembe kanti cha kodwa namhlanje sithole isifundo indaba ezitha mntaka Shembe ake ngiqale ngisekele inkulumo yakho lenoyishoyo okokuqala nje engicela ukuxwayisa mina njengenkosi yesizwe ngiyafisa ukuthi uma amakhosi ephuma emakhaya awo njengami nje mangisuka emachunweni ngiyafisa ukuthi mangiwela nje impofane ngibuthathe ubukhosi bakithi ngibufake kuJosaka noma ngibufake esuitcase-ini ngize la ngingaseyona inkosi sengiyinhlalisuthu kodwa ngibumele ubukhosi ngoba vele bangembethe omacingwana kodwa okukhulu engicela emakhosini njengoba ukubeka ukuthi lokhu kokuhlukaniswa kwemingcele ngempela amakhosi njengoba uShembe eza kuwona kuyingqinamba ngoba ukuba bekuya ngami ngabe abephelele onke ngisho angakholwa ngoba asazozokholwa ebese ethi mayesefikile lana ngempela ubukhosi ezazi ukuthi amakhosi ngaye ngaphakathi lawo noma ngenhliziyo zawo noma ngemjiva le yawo kodwa ebese azi ukuthi asefike kuNkulunkulu ogcinile manje ke okwami ukuxwayisa yilokho ukuthi uma sesifike la kufuna sazi ukuthi sesifike kwenye indawo engasefani nezizwe zethu kodwa sesifike ezulwini uqobo ngoba mina nje ngoJanuwari uqalo lapha ya entabeni ngaze ngingakazi uNyazi lwangitshengisa ukuthi kulaphi lana la ngitshela ukuthi kusezulwini la lwangitshela futhi nomnomzana kade lumbopha ukuthi kuyomthatha iminyaka emibili ukuthi angene ethuneni lwase lukhomba ugodo lwathi kufuna nyathela amanyathela amathathu lamanyathela amathathu awumfula kulona ugodo awumfula okufuna ukuthi ethi mayiwela leKhenani ebese ngene ezulwini kodwa la ngitshela ukuthi ngeke elibone izulu manje ke angazi ukuthi uNyazi ngathi luyini uma ke ngingexwayise mhlamba amanye amakhosi akithi njengoba umhlaba wonke uzoyizwa lenkulumo engiyikhulumayo ungabe mina ngizoboshwa ngoba yimina ebengitshengiswa ukuthi uNyazi lubani ngenyanga edlule ngaleyo ndlela ngichaza ukuthi ngiyafisa amakhosi asendlunkulu ahloniphekile nawo uma esefikela engabuthwala ubukhosi bawo ngamahlombe kodwa azi ukuthi ubukhosi bawo sebuthotshisiwe sebekwe phansi sebukwa kwaNkulunkulu kuphela uNkulunkulu kuphela waziyo ngingasakhulumi ke ngehalmende nje ekhona ngaphakathi angazi zingane kaShembe ukuthi ngingathini uma ngakithi nje kuzodlula umuntu uyafona omunye afona esho ukuthi inkosi bengingakholwa kodwa nokusukela namhlanje sengikhetha uShembe ngoba ngimbonile ukuthi uNkulunkulu abanye besho bethi bese befile kodwa babuyise uShembe abanye bethi uShembe ufikile kubona ngaleyo ndlela sebekhetha uShembe angikhulumi ngento eyinsumansumane ngikhuluma ngento yangakithi lo izinto ke zonke lezo ezingifaka kwenkulu inkinga mina engihleli nawo uShembe ukuthi uzongipha amapha amandla ukuthi ngimhloniphe ngoba ngiyamsaba kakhulu fisa ukuthi wonke amaNazaretha emsaba uShembe kodwa okukhulu kakhulu enhlizweni yami ngizicelela mina qobo ngoba bamkhulu bami nakokhokho bami ukuthi ngingaze ngaba yiphekula ngiphekukele uShembe uNkulunkulu wasekuphakameni ezangisize lapho izono zezasemhlabeni kodwa ukuphekula ngeke ngize ngilibone izulu ngabezethu siyabonga amacengwana siyababa ngiyabonga amen baba umkhokheli wami ngomezulu lokhulumayo okokuqala nje ngicela ukuchazela ozakwethu abakhokheli abanye abazothi mase bebona le DVD bese bethi hawu besifihlelelwana asibafihlelanga abakhokheli besihleli siqhinqile lapha edokodweni la kaMngomezulu sinabakhokheli umkhokheli uMbatha
nomkhokhelo kaXimba uMacele sihleli ngoba silinda ukuhamba nobaba ngoba lapha bekuyodatshulwa indawo kababa sisahleli silinda ukuthi kuzodatshulwa indawo kababa sibona umfundisi efika ngejubane umfundisi uMathonsi athi kucelwa abakhokheli abathathu yithi laba sigijima singazi ukuthi siyafika ingunqu isemile mayisemile ingunqu kuthiwa phakathi sisho phakathi kuthiwe kuyahanjwa sekiwa esivivaneni kuyiwa esivivaneni engonweni sehleke nenkosi enkulu yasePhani masifika ezansi la besiyadatshula indawo kababa emva kwaloko bese sifakwa emotini sekuthiwa sekuyahanjwa sihambe ke nenkosi enkulu yasePhani asazi ukuthi sihambe nenkosi enkulu yasePhani sizibuza sithe masifike sivivaneni zaseyifike sezime imoto mazima imoto sivivaneni sesehla siguqa phansi siyahla inkosi enkulu yasePhani uNyazi lwezulu siyafika inkosi enkulu yasePhani isesibona sekusondezwa imbuzi imbuzi isondezwa la inkosi siyasondela esivivaneni ematsheni siyakhuluma nobaba mkhulu inkosi enkulu yasePhani iyacela ukuthi icela ukususa isivivane la ngoba bomgwaqo bafuna ukwenza umgwaqo lapha ingakho ke icela ukuthi ke isivivana sisuke yayisikhuluma ke nobaba mkhulu yakhuluma namakhosi onke ukuthi isivivana iyacela sisuke izingozi zingabi khona lapha siyasusa isisa kwenye indawo sithola inhlanhla enjalo ba yahamba naso yayosibeka la yahamba naso inkosi yayisithi nombana akathatha itshe la ubusuthatha noma iliphi itshe uthatha ubeke ekhanda khona okuyisimangaliso sathatha amatshe sathatha inkatha yayisiyihola inkosi enkulu yasePhani sihamba nathi sihambe sihlabelela sahamba sayisashona phansi singazi ukuthi siyapi sahamba nenkosi enkulu yasePhani size safika sesijikele ekhena ethempelini engonweni eMbeka mase sijikele eMbeka sesiyakhonjiswa isivivane esisha nasi sibe naleyo nhlanhla enjalo nje sase sibeka ke nathi awethu amatshe lapho sabeka sonke besikhona sibonga leyo nhlanhla uNkulunkulu omkhulu wasePhani siyacela uShembe asilobe noma sinezono sinje kodwa uNkulunkulu wasePhani sicela asilobe kulento enkulu kangaka ebiyenziwa namhlanje yabonga baba amen ba umkhokheli wahamba sanhlala kahle ohlanga yes bengihlale ngizwa ngokuxoxela umfundisi uMbatha nomkhokheli abahamba nobaba mkhulu namhlanje nami ngizuza inhlanhla enkulu yokuthi nami ngiyoxoxela nami isizukulwane sami ukuthi ngimbonile uBhombela isitime samampondo ngamehlo enza imangaliso enkulu kangaka namhlanje ithi inkosi konke thina abantu basebuhleni iqala ngathi uNkulunkulu ke ukhuluma isimanga wathi lapha yana ucela ngalemali emuntu njengoba esusa sesivevana ucela futhi nalapha yana khona esikubolela okukhulu uNkulunkulu sesibekile esenikele esehlwalela waseqwayisa induna yalapha ukuthi icela itshela umphakathi ukuthi le yamali ayithintwa kulengane benenhlanhla sithela thina ngomntwana bethu langane ngelanga mhlambe yoba umfundisi kuleli bandla yoba isixoxo noShembe wafika wangipha imali esithuthi ke sayibona ngosePhani sicela uShembe nje asilobe njalo asithande njalo hayi siyabonga mkhokheli inkosi yebo baba sikhulu ichange lilodwa bathi lithwala kathathu yebo ngonyaka sikhulu kakhulu kodwa namhlanje thina silithwale kwaze kweqa yebo kwaze kweqa unyaka omuhle isibusiso sisithole namhlanje nami bengihleli ngingazi lutho ngisekhaya izingane zathola ngocingo iphuma emsebenzini yathi nje maqoka kuyaphuthuma zadlula zathi sidlula nje savele sangena emotweni nabantwana bambonke saphuthuma khona safika nakho kuyathanda zokuthatha uyitshe sehla nobaba kanjalo kwayikwawubekwa itshe esivivanene esisha umama ngiba ngumanzama wakangiba sibonga kakhulu into esiyibonile sibona umlando esimangaliso sibonga ngendlela esimanga abantu bebebancane ngoba bebantu bebengayazi labakhokheli nje bebewufa amakhosikazi emabili intetheleli iyodwa amantombazane esihlanu abantu bebebaningi bekuyinhla